Ulo uNkulunkulu esihlangene ngaye. Namuhla nje khona ibhazari elungayo bazongikhokhela isikweletu esikhulu esingaphezulu ka100,000. Osibusise nekusuku. In the bank you lose. Ngiyeka yebo sani bakho ngiyamkhetha uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uyazi bezulu. Ushembe bantwana benkosi uNkulunkulu. Amen. Kwaku 2013 unyaka ekuthuthukweni kwakulwesibili ilanga mangikhumbula kahle kwakumhla ka19 kukhona insizwa yangapha ezweni lasezantsi mawuya ngasemampondweni la kuthiwa khona kusemzimkhulu eyaseyidliwe ilumbo lensizwa iminyaka e11 kwakunyaka ka11 lensizwa ihamba nelumbo elaselehlule odokotela lehlula nezangoma. Ayikho inhlobo yomuthi eyayingasawudlile lensizwa. Ayikho inhlobo yephilisi eyayingalazi. Kodwa yathi mase ifika phambi kwaloNkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje ukufa kwakuphethe leyo nsizwa kwahamba ngalo lelo langa. Phansi kombhede wawungathi mawungena ulunguza phansi kombhede wayo wawungafunga ukuthi lensizwa iyinyanga. Ngoba kukho sihlungu nambizi yayingekho ngaphansi kombhede walensizwa. Eyathi mayifika komunye ubaba ongaphezweni laseXhopho lapha kuthiwa kusofafa yafika ihamba ifuna lensizwa ukuthi kodwa lokufa okungaka yayikuthathephi ngoba lensizwa yathi mangabe seyifikile phakathi kwalokukholwa njengoba kubhinqa nje namhlanje thina sigqoka amabhlukwe singabhinqanga amabhishu. Lensizwa ayingakwazi ukubhinqa ibhishu. Mayifuna ukubhinqa ibhishu kwakufanele ukuthi ngolesine iphuze ubenzina.
ukuze izokwazi ukuphinca ibheshu ngesabatha. Yathi mayifika kulo baba osemdala yafika wabheka endweni zakhe lo baba wayesethi hayi mfana hamba ngeke ngikwazi ukwelapha. Wathi lokho kufa ukuphethe kufa okuthile kodwa ngeke ngikwazi ukwelapha. Ngoba mangiza kwelapha ufuna ngithole lenyoko ukuthi uyibululu ngiyithola iphila bese ngiyisebenza ukuze ngizokwazi ukwelapha. Kwahamba isikhathi lensizwa yaseyibona loNkulunkulu yaseyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni njengoba nawe wasiphakamisa isandla mawufika wathi ngiyalikhetha unyazi lwezulu yaseyingena emanzini yabhabhadiswa ithe mengabe seyingaphakathi lensizwa yaseyibiko ukufa kuyiphethe ngoba abadala abathola kulokhu kukholwa batho babekezela mfana uNkulunkulu uzokwelapha. Yabekezela lensizwa kodwa ukufa kubhizi kuyidla. Kwahamba isikhathi lensizwa yaseyithola ibheshu kodwa kwasekubanzima ukuthi ibheshu izabhinqa kanjani ngoba nakho ukufa. Yaseyithatha isinqumo lensizwa yathi uNkulunkulu mengabe wedalile ukuthi ngiyohamba emhlabeni ngina lokhu kufa kulungile. Yaseyithatha isinqumo kodwa yathi kodwa umuthi ngeke ngisawudla ngoba naku sengifikile lapha kwathiwa konke okungenzeki kodwa mase ufikile lapha kuyenzeka. Yathi mayifika phambi konyazi lwezulu ngikezuba mude yafika yakubika ukufa wehleli uJehova wethu madoda ehleli encikile esitulweni kodwa ithe mangabe ikubika lokufa lensizwa wayisephenduka ehlale ebeka indololwana emadolweni wathi uthini wena mfana. Yasiyakuchaza lokufa lensizwa wayesethi uJehova apha amanzi awuphi uvaselina. Yayiphethe nje uvaselina nje omncanyana lo namhlanje ngicabanga ukuthi u20 rand ngoba yayingasebenzi kodwa yayibhizi yakhe isitezi ekuthuthukeni. Yathi nangu uvaselina sewubusisiwe ngalelo langa wathi ninikela ngapha kube kukhona abashumayeli namakhosazana abathatha uvaselina bekudlulisa enkosini. Inkosi ithi nikelisa ibibusisa uvaselina ngapha ithi nikelisa ibibusisa amanzi ngapha. Ngaleso sikhathi sasingakabikho lezi igubhu ezidayisayo lezi sezitholakala zinamanzi. Kwakukhona oanda ababehlala lapha makunikelwa bedayisa izigubhu ngo2 rand nangaba 1 rand. Wathi uNkulunkulu apha amanzi ngathi lensizwa bengawaphethe wathi hamba lapha koanda uthenge isigubhu uye kubashumayeli bakufakela amanzi ubuye nawo. Ngiyagijima bantwana benkosi. Yafika lensizwa yasithenga isigubhu mayifika kubashumayeli wayithelela. Ngikhumbula kahle kwakumshumayeli uCibani owayithelela lensizwa amanzi mayiseyibuya seyifola ulayini walaba abaphethe izigubhu ukuthi azawubusiswa. Waphakama uJehova wathi kunomfana engithaka akayolanda amanzi uphi lo mfana. Yaseyavela lensizwa yathi buya woza la wena mfana. Ushembu uNkulunkulu mana sathi. Yathi mayifika wathi lalela mfana wathi udle lo vaselina uma ngabe sewudlile lo vaselina wenza amanzi abentukuntuku bese uthathela amanzi abusisiwe uwathela kulamanzi antukuntuku uwagcwalisa ujeke bese uwaphuze. Uma waphuze lamanzi uwaphuze shisa uthi mangabe sewaphuzile bese uhlale uthule uzoza ukuthi kwenzakalani. Yathi mayiphuma edokodweni lensizwa ifika edokodweni iphuma ukwanikala mayifika edokodweni yafika yenza njengoba kushiwe yabasusikeni yabeka amanzi yaqeda ukwaphuza lamanzi yajuluka yamanzi yonke impahla ayigqokile emzimbeni. Yaphuma yakhambola lapha phakathi kwesihlahla ezasi ekamu kodwa ngaleso sikhathi kwaloko kujuluka ngiyabona ukuthi kwakuphuma lokho kufa ngoba ukuze kube namhlanje azange iphinde kubone lokho kufa. Lensizwe ngikhuluma ngayo iyo leguqile inkosi kusise nekuzwini. In the bank you lose.